Kawai ke kentai belasan punya usnam kerta, belatip kerteng ke dong ai cheng hangso, ke badan ru ke cingduna ke bor perkat perdan, kelasya set yap agi runar, setiap menurut trek unaitung arjar fly, haki benta ke kwa kaitel, cong ke Impal West District ke Jela Manipur. Kani ke jingja ke lajar usisngi hadian ke cingpli biangi ke skul, hakani ke Jela, yaki belakang kerdep na ke cingi kenaat omsnam, ke bajur hakani ke Jela, nadu ke lai trek ucumang arjar fly. Kacing syaset yap kini kentai kelacah skul Shishu Nishta Niketan akapor Prabhaji Step. Ka Indigenous Tribal Leaders Forum ka kenuan kirulum na Chura Chanpur ka laong ba kodong aiching kadi gijai benriu so kuki baka sa Evangelical Church halampel lalais nam menta. Shushu ka Sarkar Manipur la rai ban beteng hang internet hadu ka spautorek unaitung arjar fly bat hakani ka sngi sautali kita misyat akang pokpi Impal West kila syapan pra di bor pulit bat bor spai. Hagawai perkeliang ke kenuan kicai benriu kuki kila mi isya surok ke Chura Chanpur ban persya yang menteri rangba ke Tege Jela UN Biran Singh ubala hukum ban penprai kita kitam ke kenuan kisamla ke cingi kendu bala khot da kelamka resurgence squad kila pong di kicain ki bayong ban penram persya yang Sarkar Manipur kini kisamla kila penlong ke cing sangap car besiminit ban sekolah me ke cing yap debit take ubala syak penyap ai pajba ai kindat sengi beladap Shushu ki khubor gitu bakal don kecing keren ban warano da kecing sensyar presiden ke Tege Jela ban la ban telakam ya kecing kan ad omsnam ke bedang yai me hadu mentah.